eva wo ŋkume eye míenye be ne le teƒea le mía dome elabena wonya gblɔ nyi bena afi si ame eve kple etɔ̃ ƒoƒu le ye ŋkɔme la ye le wo titina eye mebia wo medomenɔnɔ le ŋɖe ya na wɔ dɔ le ŋutsu aɖe ƒe agbe me, ne wɔ dɔ le nyɔnu aɖe ƒe agbe me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Metsɔna nya na mí bena wòanye adzudzɔ ko ava to mía ŋu o. Edina be yeƒe nya ne wɔ eƒe dɔ le míaƒe agbe me, enya ya ne wɔ dɔ le ame sia ame ƒe agbe me, ne wɔ dɔ le hamea ƒe agbe me, ne wɔ dɔ le dukɔ yi me ne da mí ɖo gbe abe wo dukɔ teƒe nɔlawo, fiaɖoƒe teƒe nɔlawo ene, ne wɔ dɔ le Togo, Yehowa ne na bena wo ŋutikɔkɔe ƒe sidzedze na ayɔ anyigba sia dzi abe ale si etiwo yɔ atsiaƒu me ene le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Mina mianɔ anyi. Sia nye kɔsiɖa mamlɛa le ƒeɣleti adelia ya me. Yi gɔme nye be ne kɔsiɖa gbega ɖoa ekema míedze eƒe akpe 2,021 ƒe akpa 2 gɔme. Menye be ŋutɔ nate ŋu ado dzesi bena Yehowa wɔ nu gãwo le yeƒe agbe me. Nukunue wònye be yevodu yiwo me ye wowɔ ɖe sia ɖe be ne yewoate ŋu akpɔ gbɔ be dɔléle yi le xexea me nagawu amewo o la, fi ma ya amewo ku le wo, gake nye kpakpli woa, nye le agbe. Menye be ɖe mi nyo wu ame aɖe o, amenuveve Togotɔ yiwoe tafelashi wotrɔ megbe to dɔléle ya dzia, menye míawo sie gale wu o, menye míawo nyo wu o, amenuveve nye kpɔtɔea. Eka ɖi dzi be Yehowa ƒe amenuveve awɔe be míawo míawu eƒe ya hã nu age ɖe yi gbɔna hã me le dedienɔnɔ me. Vevietɔ nenye be míate ŋu atsɔ nyanyuie la akɔ yi afi yiwo wòdzi be míakɔ wo ayi abe ale yie miekpɔ mía nɔviwo wotsɔ nyanyuia yi ɖe Ekoza nutoa me. Mikpɔ fi ma menye aglotu ƒe yiyi o, gake fi ma wo hiã be míakɔ nyanyuia ayi ema abe ale yie miekpɔ be Togo ƒe anyigba katã hiã nyanyuia, Agutoa hã hiã nyanyuia. Ele be míaƒe afɔɖeɖe naɖe fia Mawu bena míesɔgbe be míanye eƒe ɖasefowo tso míaƒe Yerusalem ayi ɖe míaƒe Yudea ayi ɖe Samaria kple anyigba ƒe emlɔenuwo ke, elabena eya ma etsɔ nutete ɖe sia ɖe de mía me bena míanye yeƒe teƒenɔlawo le anyigba dzi. Gblɔ be amen. Luka ƒe agbalẽ eta 5 sukukui 8:25. Egbea míaƒe enya si míase ƒe tanya eya nye Aƒetɔ la ƒe ŋusẽ li xena dɔyɔyɔ. Aƒetɔ la ƒe ŋusẽ li xena dɔyɔyɔ ewo, eli xena dɔyɔyɔ eƒe hamea, eli xena dɔyɔyɔ Togo dukɔ bliboa, eli xena dɔyɔyɔ Togonyigba, Afrika nyigba kple amegbetɔ ƒomea katã. Nenye be nye kpakpli o, míalɔ̃ be míawɔ dɔ kpakpli asi le asi me, ne míelɔ̃ be míaɖe mɔ nɛ wòawɔ eƒe dɔ le anyigba ya dzi. Luka ƒe agbalẽ eta 5. Biblia na míenye bena eye gbe ɖeka la eva ve eme bena esi wole nu fiam, Yesu le nu fiam, eye Farisitɔwo kple sefiala siwo tso Galilea kple Yudea duwo katã me kpakple Yerusalem va la, wobɔbɔnɔ afi ma, eye Aƒetɔ ƒe ŋusẽ li be yeada gbe le wo ŋu. Ele nu fiam, eye Aƒetɔ la ƒe ŋusẽ li be wòada gbe le wo ŋu.
kpɔ ɖa ŋutsu aɖewo tsɔ ame aɖe si nye lãmetututɔ la ɖe abadzi vɛ eye wodi ale si woawɔ atsɔe ayi ɖe eme eye be woatsɔe aɖo eƒe ŋkume eye esi womekpɔ ale si woawɔe atsɔe vɛ le ameha la ŋuti o la woyi ɖe xɔta eye woɖiɖi ɖe anyi to mɔ si woɖe la me kple eƒe abala ɖe titina ɖe Yesu ŋkume eye esi wòkpɔ woƒe xɔse la egblɔ bena ame wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke o eye agbalẽfialawo kple farisitɔwo de asi ɖikeke me gblɔ bena ame kae nye esia si gblɔ busunyawo ame ka ate ŋu atsɔ nu vɔ̃wo ake ne menye Mawu ɖeka ko oa eye esi Yesu dze si woƒe ɖikekewo la exɔ dzi gblɔ na wo bena nu ka ɖikem miele le miaƒe dzime mahã kae bɔbɔ wu be woagblɔ wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò loo alo woagblɔ bena tsitre eye nàzɔ azɔli mahã ke ne mianyae bena ŋusẽ le Amegbetɔvi la si be wòatsɔ nu vɔ̃wo ake le anyigba dzi la egblɔ na lãmetututɔ la bena mele egblɔm na wò bena tsitre eye nàkɔ wo aba dzi eye nàyi aƒewò me eye enumake wòtsitre le woƒe ŋkume eye esi wòkɔ nu si dzi wòmlɔ la edzo yi eƒe me hele Mawu kafum. Hallelujah. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, Biblia na mi nyae bena Yesu nɔ nu fiam gbe ɖeka abe ale si wonɔ ƒo gbe ma gbe la enu tɔxɛ dzɔ egbea nenye be míeyi teƒe siwo kristotɔwo nyanyigbeƒãɖelawo le nya kakam le ne míeyi sɔlime geɖewo abe míaƒe teƒe ya hã asese hafi nakpɔ edumegãwo agbɔnugãwo ame yiwo nye sewɔƒemenɔlagãwo ame yiwoe nye asrafomegã aʋadadawo ame yiwoe nye dukɔ nutome dzikpɔlawo ame yiwoe nye dudɔnunɔlawo menye wo dome ame geɖewo yina mawunya sege o nufiaƒe o gake gbe ma gbea menye nyɔnuwo ɖeɖe ahosiwo kple tsyɔ̃eviwo ɖeɖe fuametɔwo ɖeɖe koe va o wova woli menye ame yiwoe lɔ̃a Yesu ƒe nya gbɔ ɖeɖe koe va o gake wogblɔ na mí be farisitɔwo hã va sadusitɔwo hã va agbalẽfialawo wotso Galilea kple Yudea ƒe du ɖe sia ɖe me wotso Yerusalem eye wova WhatsApp menɔ anyi gã mo fanye menye ale yiwo mlɔ nɔnɔewo Israeltɔwo meƒona tumpanyi o fanye menye ale yiwo wɔe o gake wotso edu aɖe sia ɖe menye du gãwo ko lo edu aɖe sia ɖe me eye wova fiadua me hã amewo va eye wova nɔ anyi Biblia be eye esi wole nu fiam esi Yesu le nu fiam la Aƒetɔ la ƒe ŋusẽ nɔ afi ma be yeayɔ dɔwo ne eyi mi xlẽ nua kaka yia mi kpɔe du dzesi be ame ɖeka kpɔ dɔyɔyɔ ƒe nya gblɔ na míwo le nu ka ta ye ŋusẽ li bena amewo katã woakpɔ dɔyɔyɔ farisitɔwo akpɔ dɔyɔyɔ sadusitɔwo akpɔ dɔyɔyɔ agbalẽfialawo akpɔ dɔyɔyɔ wɔwo mekpɔ dɔyɔyɔ madi be magblɔ na wo bena ame aɖewo li
ko wonɔ afi ma ko abe amedokpɔlawo ene ɖewo hã ne li abe amedokpɔla ɖewo hã ne va be yeava kpɔ ɖa be nenye ame yiwo yɔna wo ɖokuiwo be kristotɔwo egbea gbɔgbɔme kristotɔwo egbea ne woƒoƒu ɖe Mawu nɔnɔwo dome vavã nenye amedokpɔla ɖe be yeava kpɔ ɖa be ame yie le Mawu nya gblɔm egbea ɖe leke wole ɖo kpekpeme kae le si le gbɔgbɔme ɖe ne be yeava dzidzi kpɔa nenye be nenema ne va la eke woamete le dɔyɔyɔ aɖeke xɔ go dɔléle ya nye me gblɔ nɛ koko bena dɔléle nye nu sia nu sie mele abe le yiwo ɖo la nɔ nenye be etɔ kple nɔ yiwo dzi o wonye agbalẽnyalawo eye wowɔ ɖe sia ɖe de wo suku be wohã zu agbalẽnyala be ne va tsi exɔ nelia me le titina suku me ko ne tɔ ɖe fi ma dɔléle wonye nenye be wo ŋutɔ nenye atikpala be xɔ me zikpui aɖeke meli o abati meli o dɔléle ma yi dzia nenye be wo ŋutɔ ne wɔna afɔkpa wɔna afɔ ƒuƒlu zɔ ma nuga ye o dɔléle haleluya nenye be wo ŋutɔ ne le gbɔgblɔm na amewo be mi ganɔ hã o wo ŋutɔ le no ma ele dɔ lém ye haleluya Yesu miaƒetɔ le nu fiam eye aƒetɔ la ƒe ŋusẽ li be yeayɔ dɔme yiwo katã nɔ teƒe ma gake ame aɖewo nɔe ko abe numekulawo ene o hã ɖe ne va numekuƒe ne va ne ne le teƒe ya egbe abe numekula kema dɔyɔyɔ mele wo gome nye ge o alo ne li abe nyatsɔ ɖe ame ŋu la ame aɖewo va gbe ma gbe Farisitɔ mɔ, Sadusitɔ mɔ, agbalẽfiala mɔ, yiwo akpɔ ɖa be nya ka ye Yesu agblɔ ye azu nyati yiwo atsɔ ɖe ŋuti. Dekleniɖelawo. Amen. Eɣli ko dodom ɖe mía ta, mi mete nya se mi. Ne ɖiɖi tenti ɖe meva yi mla nyia, enya gblɔm ko abe gali dom wole na srɔ̃. Mawu nya ɖeka gblɔm wole kɔ ɖeka kpɔti me afi tsikpo le afi dze afi me tsikpo le afi dze afi me nga ye numɔ menye kpɔna na nye o ne nenema ye ne le wɔ ma mate miase gɔme be menye afi ɖe be nya gbɔgblɔm nye le o fiti afi si ne yi eye wole Mawu ƒe nya gblɔm la Mawu ƒe ŋusẽ le teƒe ma hena dɔyɔyɔ hena nuwo ɖɔɖɔ ɖo eye ate ŋu akpɔ dɔyɔyɔ le afisi Mawu ƒe nya le ne le Biblia xlẽm ate ŋu akpɔ dɔyɔyɔ ame aɖeke magogo afi o ɖe ne le afi ma abe ʋɔnudrɔ̃la ɖe ne li egbe abe ʋɔnudrɔ̃la le nya sem abe ʋɔnudrɔ̃la enye be ne be yeadrɔ̃ ʋɔnu ame si le Mawu nya gblɔm alo Yesu ŋutɔa ekema viɖe mete ŋu le eme nɔ ge na o ɖe ne le nya la sem abe ɖe matɔ le me la ne nya li ya ne va va o hã ne va abe ale amewo yina tsɔtsi koe ne va tsɔtsi menye kɔndzi o ne ma kpɔ dɔyɔyɔ ma yi kɔndzi me dzɔsɔ le ame yiwo kpɔna lãmesẽtɔ ƒe nyawo gbɔ ta ne me yi no gabe milionnawo be ne hã nye ŋutɔ ne maxe le me hã ma de akpe alɔfa eve o wɔwɔ le hege nga ta ye ma va yi ɖe fu na Yesu ɖo na ma vɔ ta ne me va kɔndzia ne me va sɔlemea ɖe me be meva kpɔ le ye Paul ƒo ɖeka nɔ piano ƒom anɔ ha dzim kasakua ɖeka nɔ kasaku ƒom anɔ ha dzim anɔ wɔ ɖum ɖe ŋuti eko be nya ma va kpɔ me va kpɔ le ye frère Martin nɔna fi ya atsɔ badza de kɔ anɔ agbo ƒom na amewo ye me ma va kpɔ viɖe aɖeke manɔ eme na o nye megakpɔ enɔvi asi me si kpɔ
menya be gbɔna sɔlime egbe ta me va be ne wokpa ne nya veve le asi nya ne ma gblɔ nɛ menye mawo va nɔ wo le ha dzim wo le ase tsom godom ɖa me ta me va ma se mawo nya biblia le hã asi le aƒe me ne maxli maxli ekema mate ŋu akpɔ gɔme nyui aɖeke tso nya la me o nyateƒe matrɔ ɖewo le nu si míexlẽ la me si me dzi be míalé ŋku ɖe eŋuti nyuie nu gbãtɔ si me dzi be míagblɔ eye nye be dɔléle ƒe dzɔtsoƒe ɖeka koe li eye nye nu vɔ̃ dɔléle ɖe sia ɖe ƒomevi si nàdo go kpakple le anyigba dzi ame bubuwoe le lém o wo ŋutɔ la le dɔ ma lém o nu vɔ̃ eye nye ƒe dzɔtsoƒe evɔ nu kae nye nu vɔ̃ nu vɔ̃e nye be nàda taɖodzinu si le Mawu si ku ɖe ŋutiwò la aƒu taɖodzinu si le Mawu si ku ɖe nane ŋuti ne ede ƒu ko la ehe dɔléle va le kpɔɖeŋu me avua eye wòva zu aƒemelẽa wo dɔ de asi enye be wa adzɔ aƒe ŋuti be ne fiafiwo negava o amen ne va trɔ avua abe xɔlɔ̃ ye amewo wɔ le yovo de gbea ekema dɔléle wòzu nɔ avu yi akpe ɖe ŋuti woe azɔ avua be subɔla ye wòe be gbe sia gbe akpɔ amewo va do ŋdi ava kplɔ woƒe avua ɖi tsa tie va kplɔ woƒe avua va yi ɖi tsa haleluya avua aɖu elã kilo 2 gbe ɖeka haleluya dzɔgbevɔ̃e tɔa amewo yi kaka woamlɔ anyi kple woƒe avua woadɔ woƒe avua gbɔ lo alo woƒe avua adɔ wo gbɔ dɔléle tɔa Mawu mewɔ avu be wòanye ame xɔlɔ̃ ne mi xlẽ biblia nyuie mianya be eye Mawu va gblɔ wo be nyo be ŋutsu ɖeka wòanɔ anyi o mawɔ kpeɖeŋutɔ nea ewɔ lãwo alo eye wokplɔ lãwo va na ame be yeakpɔ le wòana ŋkɔ eye ame na ŋkɔ elãwo katã gake mekpɔ kpeɖeŋutɔ si asɔ ɖe eŋu la le wo dome ta ne ame aɖe va gblɔ egbe be elã ɖe eya eye wokpli wòanɔ dɔdɔ ma dɔ lém o wole hello Mawu mewɔ ŋutsu be wo kple ŋutsu woadɔ ta ne ŋutsu le ŋutsu gbɔ dɔ megbea dɔléle menye be ne yevowo medi be woayɔe be dɔléle ta mía hã be menye dɔléle o dɔléle meɖe kpe me kɔa Yesu nɔ nu fiam eye aƒetɔ la ƒe ŋusẽ nɔ anyi be yeayɔ dɔ amewo egbea hã Yesu le nu fiam ele nu fiam to ame vovovowo dzi eye afi sia afi si wole nu fiam le la Mawu ƒe ŋusẽ li be yeayɔ dɔ amewo yeayɔ dɔ yeƒe hame yeayɔ dɔ dukɔwo ele eƒe ŋusẽ li egbea be yeayɔ dɔ Togo dukɔa yenye be nye kpakple mie ɖe mɔ nɛ aleluya nu kae nye nu vɔ̃ nu vɔ̃ nye mama tso Mawu gbɔ ne ema tso Mawu gbɔ la ekema gbɔgbɔme kuxiwo woalé o le Yesaya ƒe agbalẽ ta 59:9 kpokpe gbãtɔ kple velia me Biblia be Yehowa be nye towo meku o eye nye abɔwo meto ɖe me be nyemaxɔ na o ke boŋ miaƒe nu vɔ̃woe de mama nye kple miawo dome Mawu nye ŋusẽwo katã tɔ enyewo katã nyala enye nɔnɔme si me nye kpakple wo mie le enye míaƒe kuxiwo enye míaƒe hahiãwo ɖewo yina le ɣli hã dom nɛ azɔ vɔ ɣli dodoa enye lãgbãlagbã ɖeɖe enye nyatsɔ ɖe ame ne le dza tsɔm ɖe Mawu ŋuti
ne nenye mawu tututu ɖe nu katã ye be yɔdɔm ɖo mi kpli ɖe ne de te dzo me ƒlɔ ɖu kpɔa haba me be nye ma ye nenye be nye mawu nya nuwo katã tututu ɖe nu katã ye le zikpui kpɔ ma le yɔ nene wo bia na nue ma ne bia nu nya de fia nenema ɖe awɔe na wa nkata ye na te ƒo nu nam Yehowa ya nenema edze ma gblɔ na wo be nenye be ado dzesi ŋdi ya afi ye ne da ƒu le nu vɔ̃ si ye ne wɔ eye nuwo le basabasa le wò agbe me Yehowa aɖɔ wo ɖo na mama tso nɔvi gbɔ ehea ɣadome kuxiwo vana nenye be ne dzagɔ le nɔviwo dzi alo nɔviwo dzagɔ le dzi o ebe ye ma tsɔ ke o owe dzagɔ le ya dzi ye hã be ye ma tsɔ ke o ye mama ɖo mia dome ekɔe vɔ nu ka dzɔ mi magate ŋu anɔ dzu awɔ naneke gbe ɖo evɔa minye be ati ɖeka metuna xɔ afi ne enuwo woayi dzi nyuie le du aɖe mea ele be egbe ne nɔ dzu na dzomeviwo ne enuwo na yi dzi nyuie le aƒe aɖe mea ele be aƒea me tɔwo katã ƒe nu na anɔ dzu Yesu Kristo le ƒe nufiafia me gblɔ bena aƒe sia aƒe si ma ɖe ɖokui ŋuti la mate ali ke o dukɔ sia dukɔ si ma le la mate ali ke o haleluya nu katã ye míaƒe dukɔwo mele ŋgɔ yim ɖo elabena mie ma da ɖi mikpɔ míaƒe togo ɖe na asea owe ame yawo nye dziehetɔ ame yawo nye anyiehetɔ ye ɖina alo dziehetɔ kple anyiehetɔ womate ŋu awɔ ƒoƒoso va ne va ɖo dziehetɔwo ɖeɖe domea amea ɖewo yiwo nye gɛawo amea ɖewo yiwo nye watsiawo amea ɖewo yiwo nye ʋeawo ne ɖo ʋeawo dome amea ɖewo yiwo nye yiwo tso tsedie amea ɖewo be yiwo tso kpali me alo ne anyiehetɔwo kpɔ dziehetɔwo nenema wo hã wɔna abe wo ɖewo le du ge ɖe wo dome kpɔ wo hã gamawo kaka ne wobe pia hã mama gale pia hã me leke dzua ate yi ŋgɔ ɖo dɔléle ya nenye be nye kpakpli o ní ame siwoe mawo kɔ da ɖe Togo abe eƒe teƒe nɔlawo míate akɔe ɖo mawo ƒe ŋkume gbe be míeɖe kuku de mama dzoa aɖe dzo amen mama tso dzɔdzɔme kple nu siwo ƒo xlã mi gbɔ ɣea kuxiwo le anyigba ɣeyiyiwo kple nu siwo ƒo xlã mi la me Romatɔwo ƒe agbalẽ na míenya le ta enyilia to kukuvi asiekɛ le velia me bena kaka de asi na gbe la nudzɔdzɔ blibo la katã le mawuviwo ƒe ɖeɖefia lalam etsi megale dzɔm le Israel o nu katã ye o míetso atiwo katã vɔ míetso atiwo vɔ kekeŋ nu katã ye tsi la me lém le lome kabakaba gbe o egɔme nye be gɔta yiwo ɖe ye ne tsi ati atsa towo me ayi tɔgba me atso le tɔgba me yi atsiaƒu me míelɔ nuwo kɔ ɖo me alo míetuwo kekeŋ kple nu kawo rɔbawo atiwo gbeɖuɖɔ nu sia nu yi dzro mi ko míelɔ kɔ ɖo me eye wɔ ŋku na míegbea be etsi le mía lema ne míagbɔ ƒo ɖi ne xlẽ Biblia Mawu be ele be mianɔ kɔkɔe be mianɔ kɔkɔea menye be nu vɔ̃ mawɔmawɔ ko nye kɔkɔenyenye o ne le kɔkɔe le gbɔgbɔ mea ele be nanɔ kɔkɔe le ŋutilã me hã exɔwo me ƒo ɖi mekplɔna xɔ me haleluya ne wogblɔ be xa mate yi fi me nkata xa mate yi fi me meka ede se na wo be megakɔ nu mawo le fi me meka ede se xɔwo me ƒo ɖi
folie. Jodopo yo matin do tara. Jodopo yo matin do tara. Yo bloti le fo, yo blo gazemo. Yo nyale ke onto na wana kapiten dana na jodopo ma duna yo. Madame Dieu. Il y a ouais dans le renva. Eye afọ ama lenene ma ye owo tugbotu obo. Tugbotu obo a eto ha na be dome. Ncho ha na be dome. Mama le mi pakple jojo bo mu si o ko klan wala dome eye ale do le renva. Ka ke gawa on to na male do kiome. Na mato do kiobo eye renu ka ova. Susume kuhio. Onye nyebu odisi nyabu eye vovo bu now vovo ade kama gali now o wa mei wonya be ne dena solimeta ne nye Kristo to go to hono se na medele solime yi kwa nye Kristo to ne gbem le Kristo po nye gbo ne meten wo de po nyala jiu efe nyane la fortitim de ji ne nyebe efe nyebe ye mega wa rasio ye mega wa matro ye mega fifio ye mega duamo ake amojuju me ne pona degwele wasia doko abe angolenti angodrenu ene na ne ba twati wa boko eledenti ene yona be bibi efia ne le fia yombe bibi leke na gatenye Kristo toro ewe disinya obe adefu nawa ne gba disinya be ne ziro ka da fia de disinya havabu va kukrua voanu ile me konye be maga vole dokuomo eye nusi vale ejim le wagbeme nyebe ezu aboyo me na nta sese adita ma ne nye be menyo wa matendo kpo yoyo ela bana ma wazo ne me yola on la mele biam adita ma vovo kaka fifilipia o evanya megaleme sia etia manogo doa ami hamano nuko apedia ene nona kosi klikpe ene nona nuble lentio o jefito magalenio wago magalenio on to na nya ba magalenio va maten agbo beje magbo no belendia nenye be aten aklo ne dokioji na mawa ayodo kankan de Yesu Kristo fankom eye ne mato dokio gba ya wa be oluvon gbalemo David be nyenuvon nu katae ne yito ne gbalemenyero titre e la bana aga kafu Yehowa landia mau pe gbogbo le tepe ya e pe nsanli be ya fo de titre nu ya dansan wodrika plewo aloglio bana nagaten aglede yenti kwa ple jijo akafuye atuase le pe nkolata ezu vovon de ko do azon neliko ejoha beje maglo no belendia ne aten klon le doki oji na Yehowa vovoma adolemo le Yesu Kristo pon come ela bana mauma na vovon gbogbo ame adeko ke bon enami unsan nunya plelonlon pe gbogbo bana ni aten anu agbe adu nyavozire ejidegbe pele eda pakpe futola pe unsan katanti nadeke melile keke siame sia ovon de kemi nenye be mi le zozom le mawu pe tadojinu la me akpo gbedo naneke ma do ngoji na o yake ame olodo ke yo ngbe be Kristo to
va ŋɔdzi eye wɔe be dodo le xɔ me hã zu dɔ na wo mavɔ kple yali nye amewo ƒe gome esiawo katã nye dɔléle siwo me Yehowa ƒe gbɔgbɔ aɖewo tso le egbea nenye be ne ɖe mɔ nɛ ko tsakatsaka menye kristotɔ aɖe ƒe ke ƒe gome o gake ame sia ame si ye ma tso eɖokui gbɔ ŋutɔ ne tsɔ ɖokuiwo na Kristo vɔ agbe yi ne va le nɔnɔm la tra mɔ tso Kristo ƒe mɔa gbɔa eye awɔe be natsaka le ɖokuiwo me medzi be ame aɖeke nenya be ye tsaka vɔ ŋutɔ hã nenya be ye tsaka ŋutɔ ya nenya be ye tsaka egbe ya ne ato nyateƒe na ɖokuiwo agblɔ nu si ne nye na Yesua aɖe wo bablawo katã dzo aŋe kɔkutitiwo ɖe katã le wo agbedzi eye navo vɔ nenye be mewɔe kaba oa ava zu te ɖeka bla la vɔ nenye be ne le te ɖeka blam vɔ xoxo hã ne ne trɔ ɖe Yesu ŋuti egbea ne ne ɖo to eƒe nya ekema ahaya keŋkeŋ awɔ blibo le Kristo Yesu Nazaretɔ la ƒe ŋkɔme nyateƒe matrɔ siwo mie ɖeɖem le teƒe ya ne agatrɔ ayi agblɔ be gbã bia gbã nɔe nye be dɔléle ƒe dzɔtsoƒe eye nye nu vɔ dɔléle ƒe dzɔtsoƒe eye nu vɔ ne nu vɔ meli o la ne ame ɖe meda ƒu le Mawu ƒe ɖoɖo dzi o ne ame ɖe meda ƒu le lesi la zã nane ŋuti o la medɔ le ge akɔ o ne meɖu nu si Mawu gblɔ be megaɖu o ne mewɔ nu si Mawu be megazã ŋuti dɔ o nenye be mezã nane ŋuti nane baɖa tafelatse ne metsɔ eyi ɖe nu ka wɔna kpakpli o wokɔ wɔna nu ka wokɔ wɔna nu ka ati egbe alo ye metsɔ yi be nye abɔ ma lã kpakpli ɖe nu ka ya dzɔ mate ŋku fa ɖo eʋu le kɔkɔ ge le esi ne wo tɔ te ʋua kabɔ kɔ me zu kuku la eyi mazã nyuia eye awɔ me zu dɔle la ok nuka fetri ne metsɔ fetri ɖeɖe kɔ da kaka ze ɖɔ kɔ me tsɔ fetri trɔ ɖu nenema Mawu wɔ fetri be miazẽ ma nenye be nyemezã nua le yi Mawu be ne zẽ o la ekema azu dɔléle nam esi enye nu vɔ me wɔ nenye be woɖa nane nam ni amewo ɖa le Togotɔwo ɖana nu ya alo ɖana nu fain alo woƒe gbea amewo aɖa nu le Togo si be srɔ̃nyia ne wole xlẽm vua mada amewo ya o made beɖo ye fifia ne wòɖa nua nenema o vivita ye me le ɖum be nye maɖo alɔ te o le ɖum be nye maɖo nuka ya va dzɔ ko me le dɔ do menye nenema Mawu wɔ be woaɖu nua ye ma o ise gɔmea ta na menye be enu yi nye nu vɔ gɔme nye be menyo gbeɖe o nuwo li nye nu nyui vɔ ale yi na va wɔe ava zu nu kɔ enu vɔ ok vɔa nenye be dɔléle va vɔa enu yi ye dena dzo nɔnɔme aɖe me be dɔyɔyɔ wòava eye nu vɔ tsɔtsɔ ke fi ka nye ɖe ya tso Biblia ne mi nye bena esi Yesu nɔ nu fiam gbe ma gbe ame aɖewo kɔ dɔléle aɖe va wokɔe ɖe aba dzi be yakɔ va da ɖe eƒe ŋkume ne wòate ŋu ayɔ dɔ eya ma enye lãmetutu dɔléla mete ŋu tsona o mete ŋu zɔna o ta bexɔe se be xɔlɔ̃ wɔme ene wokɔe ɖe eƒe aba dzi kɔ va va ele ya amewo sugbɔ le nya sem ta womete ŋu kpɔ mɔnu ne woakɔ yi ɖe Yesu ƒe ŋkume
Vao tso nya be gbe ma gbe ya esi Yesu va do djuma ya me ko la yo honloa ma gagner la metututo dole la de ko edo la kpo nti dodo na e pe kuhia gbe ma gbe edo la kpo raya edo la kpo doyoyo nenye de agba me de ba pe han yo sogbe ta yo lia aƒe ya ƒe tame o de ekpo le xɔa dzi ya be nye zi vovovo gbana xɔ wokɔna tui le hã gbana o de wo ɖa eye wodidi abatia ɖe abavia ɖe aƒetɔ Yesu ƒe afɔ me. Biblia be esi Yesu Kristo kpɔ woƒe xɔse egblɔ na ŋutsu la bena ŋutsu wotsɔ wò nu vɔ̃ ke wò. Ne xlẽ numega ɖe fi ma womegblɔ be ŋutsua wɔ nu vɔ̃ aɖeke o. Womegblɔ be enye nu vɔ̃ wɔla o. Enye ŋkɔ lãmetutu dɔléla si tsi abadzi megafɔna gɔ hã o. Ye wokɔe va. Yesu nya be dɔyɔyɔ ta wokɔe va ɖo. Hallelujah. Nɔvinyewo. Ne eyi kɔdzi eye be ta le ye vem eye dɔkita be naɖe awu keŋkeŋ ɖe leke nase nyama ɖo eta eyi dɔkita gbɔ be ta le ye vem gbe bo ɖe awu kaka kɔ ɖe afɔ gɔme leke nagblɔ mele nyui ɖo ba dɔkita nyuitɔwoe ma asi le ŋukpe amewo va gblɔ be woava tsɔ ŋkɔ ɖe nam ta eta nyuie mewɔna nye be do aɖewo nyui ɖo. Ame sia ame xe de dɔkita suku kpɔ la enye be wofia ɖe ne ame ɖe va gbɔ be edɔ lém meka nu yewo gblɔ ne be dzodome hã ne be afɔƒlo me hã eɖo la na wòaɖe awu keŋkeŋ anɔ ƒeƒle hafi nakpɔe menye ɖe susu gbegblẽ aɖeke ta ɖo aɖo yi nu ye na ta le ve ma ele be dzime ele va ŋlɔ godzi ele va ta gɔme ele afi aɖe wò ya ate ŋu kpɔe awɔ katsatsa le wo dome kaba eye ya ŋutɔ menya o. Ok, nyemexɔe se be ŋutsu ya xɔlɔ̃wo bui kpɔ be nu vɔ̃ eya na ye yewo xɔlɔ̃a tsi abadzi o. Ise gɔmea ɔmɔ susu o gake Yesu ya nya be nu vɔ̃e eya ta ye wo be wotsɔ wò nu vɔ̃ ke. Farisitɔwo, Sadusitɔwo, agbalẽfialawo siwoe tso Capernaum, siwoe tso Nazareth, siwoe tso Yeriko, siwoe tso du vovovowo me Gaza kple Yerusalema. O se nane le nya me kaba. Nu ka be busu bɔm ŋutsu ya le ɖekakpui ya ba aleke ele busu bɔmee ame kae ate ŋu atsɔ nu vɔ̃ atsɔ ke le anyigba dzi Mawu ɖeka koe tsɔna nu vɔ̃ ke na ye. Hallelujah. Míatɔ ma le eyi wogblɔna be Yesu menye Mawu o ta ne Kristotɔ gblɔ be Yesu nye Mawu via ke ma wole alakpa dam ɖe Yesu sia gbalẽ manyamanya le fu ɖe na ye ko nye menya o. Mose nya gɔme. Farisitɔwo se nya gɔme ɖe. Yesu meke nu gblɔ be yenye Mawu alo eyi be wotsɔ nu vɔ̃wo ke wo koa ebe ame ya bɔ busu. Mawu ɖeka koe tsɔna nu vɔ̃ kena. Minya ne le nɔvinye kpɔm abe ame ko ene abe ele nye hã ene nyateƒe ame ko mienye vɔ sia ye ne dze Mawu ƒe nya gblɔm le Mawu ƒe ŋkɔ wònye Mawu ƒe gbɔgbɔ tutu be naƒo nu ƒo koa meganye wo le naneke wɔm o. Mawu le wɔm. Mawu ƒe ŋusẽ.
eyono babiama biamo dokuwa Biblia na menyebe esi Yesu nya no si onogoglom babia si no dokuwa biam la ebe no ka esesewo bo aglo na mebe o tso nu von ko alo titre na tso aba na zozo yatepe Pharisee to Yuda to o si hoho be Yesu le doyo ta nyime ka jibe anyenu si awo nkunu nao be Yesu yodo amen gbe ma gbe ya menye sabat yo ta ma vodo ma nao kaka yodo amen okay me vodo me hogare ke la me asio me ko la le ke duo anya yodo ojo ko efo fa gbe ma gbe ya Yesu nya ba me ya ova be ba jeje epo yo ba tonya de entita eyi de enya ba dole ba kama ebe o cho nu von ko oba e cho do ke so pa kole ma o ja ji yan ne okay ma bia mi lo ame ma le fi ma il a pom ela bati pa te zo mo te fofo ma be ma kanu ko ne ma glo o cho nu von ko be ma kanu ma glo fon lo abaji na cho aba na yo apo me de ka sese mu le nyota mi bi po Bobene miako Jesi bona. On sala me goto mila si la ni gbanji. Bo ato nou von akela. Oh, ogolo no bo fon lo wa baji na chwe e na yo afo. Bible ave tete. Ntu la titre. Yo, chwe baba kwa. Yo jo. Ohana te akpodo egbe. Amen. Ba kanu ko me vie le fudem na o. Nenye ba ten akwese ko wale no be na nyebe Yesu nyema be nenye ba le no pom to amere jila manya mere no pom eta yo glona e ponu so la obana nyo hane ni o no kata voilà e globe dollar majo komienyi dollar ma devio komienyi la bana nu si o le we mia ola e ya komio ni manye doyo la sorry manye doyo la lenti lanu do ma de suku na ye okay no le yombe docteur manye bible we nya glomolo wane ma kan ma globa amere ne po doyo ni mo sure e ya mawu ko ya tan wo to jinye amen ba sukuma li odeno to manje be na ho da seli gbanlega la biblia suku ade e na wo be na glona me de be ne kodo akema je ma glona obe mawu pe nsan le tepe ya le gafofo ya me be na kodo na je be na tan to do ki o ane nu vo to soke e enye doyoyo pe gomodo pe ba eyo nyebe Kristo le mo eyo le menye yeta glo mi ato mi anu o nu von akọ amagedo le anyigba ji egbe o mo le do de ke po mo la bana nu fo to ke me va fa gbe do hin o ji la o mo to ke do hin o sro mo to ke do hin o vi o mo to ke do hin o hon lo mo to ke do hin o no vi o mo to ke do yi won to mo toke o doku zigede wa ema won to mo toke o doku na toke doku ga popo ya na ade kuku na ma o no fo si ne o de ya de ka ko ti am ya de kemanya o nto ka ko le ma o ko nya ade kuku wa toke wa se ami yo ja ko le jiwe nkata na toke anyuna na o ya anyuna o Nseganto si le amegbeto de sia de si le anyigbanji wojogbe vento ye amegbeto mu na be o nti do wa eye nu vo totoke manye atrusi na fledare ho manye nseganto na o ta fala che o to chure ji ye ba yo de magale ni adoma gba ta chumanye nsen ore o to he de vagina de ko do le e bolesi ta nya glo yi na ne
edzɔ kpɔ nye mesa dzo aɖeke kpɔ wotsɔ zi ɖe yi ebo le esi eyia gbe yi ma ɖo lãme na mo ehea gbe yi ma ɖo lãme na mo lɔnu katã yi o gbɔ kɔkɔ gblɔ na be lãnu sia lãnu si woatsu ɖe ŋuti o la madze edzi o amen amen fifia nu katã ye tsɔtsɔ ke ame yiwo tsɔ nu ma tsɔ he ma ɖe ŋuti yia wɔme eve koe tso ƒe 12 yi ƒe 18 nu yiwo me srɔ̃a menya le yi ma wɔ kple vea woatsi teƒe ɖeka woagã kple womagã yi ko nye menya ya o egbɔ kɔkɔ womaga tsɔ ke wo megawɔe o hafi wɔɖe he aɖe dzi nye be woatso ʋenye me fifia nenye be tsɔtsɔ ke ƒe ŋusẽ gã ya le asi o vɔ ne mele ŋuti dɔ wɔm o ɖe nu ka nakpɔ mɔ na haleluya ewoe ya de suku xɔ daseli gbalẽ kɔkɔtɔwo doctorat ne xɔ ye ne yi dɔdiƒe le afi aɖe ɖe BPC ko ne kɔ de me ate ŋu kpɔ mɔ be woaxe fe gã aɖe na le dɔa mea ebe ŋusẽ gãtɔ yi le mía si ŋusẽ gãtɔwo le mía si le anyigba dzi enye be natsɔ ke nɔvie o wɔne be nye matsɔ ke kpɔ gbe nye matsɔ ke gbe o etsɔ hã nye matsɔ ke gbe ɖo Mawu ŋutɔ hã nya ye Mawu ŋutɔ hã nya be dɔléle wa ŋuti ko anɔ mekui mi se gɔme na me Mawu ŋutɔ hã nya be nye mate ŋu tsɔe ke o la ne ŋusẽ ke ela va kpɔ hɔ̃vi le mɛ na nye masɔ ke o dɔléle awɔ ne nye hɔ̃ gã nye hɔ̃ gã nanɔ yi ebe nu si mietsɔ ke le anyigba dzi la woatsɔ ke le dziƒo nu si mietsɔ ke le anyigba dzi woatsɔ ke le dziƒo nu si miebla le anyigba dzi anɔ babla le dziƒo ame siwo ƒe nu vɔ mialé ɖi na wo la woalé ɖi na wo ame siwo ƒe nu vɔ miatsɔ ke wo la woatsɔ ake wo ate ŋu atsɔ ame yiwo da vo ɖe ŋuti woƒe nu vɔ ake wa ate ŋu atsɔ nu vɔ siwo wo ŋutɔ ne wɔ wole dɔmedzoe dom na wo ŋutɔ ne kpɔ dziku ɖe ɖokuiwo ŋuti alo wole ŋu kpem na wo nate ŋu atsɔ ke ɖokuiwo azɔa wo dɔyɔyɔ adze go kaba amen gake nu ɖeka hã gahie eye nye xɔse manɔme ame aɖeke mate ŋu akpɔ dɔyɔyɔ ne wotsɔ atike na be atike ya nene nui koa abɔ ya le fi le na wa atrizan ne me xɔe se o va atike ya te wɔ dɔ wɔn ya teƒe anui mawɔ naneke na o ok nenye be ŋdɔme fu ɖem na o me va yi kɔndzi woɖe ʋu na o wodzidzi o kpɔ wokɔ wo de machine me wokɔ machine da ɖe dzi wokpɔ be ehiã be ne wɔ dɔ na o ye ŋutɔ hã ne lɔ̃ be wɔ dɔ na ye gbe ma gbe ne zɔ yi va yi ɖo ame koƒea koa wobe ame ya le dɔ wɔ ge na wo ene kpa ame ya mekpɔ tso nu hã aɖe o alɔ be ne wɔ dɔ na ya ne ga mle fia be ɖohi ne wɔ dɔ kaka wɔbɔ hã me fɔfɔ ge elabena mexɔ edzi mekpɔe be ate wɔ dɔ na ye o ise gɔme ta xɔsemanɔme la dɔyɔyɔ aɖeke meli o ta ne xlẽ nyanyui ƒe agbalẽ wɔme enea katã le biblia me ku ɖe Yesu ƒe dɔwɔwɔ ŋutia ame sia ame klui si woyɔ dɔ na la egblɔ nɛ be ne va me na le wo xɔse la nu alo wo xɔse la ɖe o alo xɔsemanɔme la dɔyɔyɔ aɖeke meli o nɔvinye ɖe nate ŋu atrɔ ɖe Mawu ƒe nya ŋuti blibo egbea kpakple dzixɔse si tso eya ɖeka ko gbɔa wo dɔyɔyɔ ade blibo Yohanes ƒe agbalẽ
eta atɔ̃lia tso kpukpo yi gbãtɔ yi asiekelia. Fi ma woŋlɔ ɖo bena nu siawo megbe la, Yudatɔwo ƒe ŋkekenyui aɖe ɖo eye Yesu yi ɖe Yerusalem. Ke ta aɖe le Yerusalem le alẽgboa ŋuti si woyɔna le Hebrigbe me bena Bethesda, esi ŋu akpata atɔ̃ le. Akpata siawo me dɔlélawo ƒe ha vovovo, ŋkuagbatɔwo, xɔdrɔwo, titilélawo mlɔna henɔa tsi la ƒe bublu lalam. Elabena ɣe aɖewo yi la, mawudɔla aɖe ɖina ɖe ta la me eye woblua ti la, eye ame si tre ti la me dzedze le eƒe bublu megbe la ƒe lãme sena tso dɔ sia dɔ si lém wole la me. Ke ame aɖe si le dɔ lém ƒe ƒe 38 sɔŋ la le afi ma. Esi Yesu kpɔ eya ma le anyimlɔƒe eye wònyae bena enɔ anyi alea eteƒe didi la, egblɔ nɛ bena ele didim bena wò lãme nase mahã. Dɔnɔla ɖo ŋu nɛ bena aƒetɔ, ame aɖeke mele asinye bena ne woblu tia la wòakɔm ada ɖe ta la me o. Ke ne megbɔna la, kasia ame bubu trea eme dzedze nam. Yesu gblɔ nɛ bena tsitre, nakɔ wò aba dzi eye nazɔ azɔli. Eye ame la ƒe lãme sẽ enumake eye wòkɔ eƒe aba dzi hezɔ azɔli. Amen. Fi ya hã míegakpɔ ŋɖewo aɖo dzesi. Ame ya le dɔ lém teƒe dzi. Ƒe 38 sɔŋ. Ele mɔ kpɔm na dɔyɔyɔ. Manyo ne mele nenema o la, mava nɔ afi ma o. Abe le si míawo hã míeva teƒe ya egbe. Biblia be bafawo, xɔdrɔwo, titilélawo, ŋkuagbãtɔwo, eto amewo katã woli. Míawo hã míele teƒe ya. Míenya le afɔve dzi lo, míenya le zɔzɔm lo. Dɔlélewo le mía ŋuti zã. Megblɔe be dɔléle nye nu sia nu si mele abe le yeɖo la nɔ oa. Amen. Eye suku xɔ ɖaseɖigbalẽ, wòmekpɔ dɔ le wɔwɔm oa, dɔléle. Amen. Eɖe srɔ̃, mebi dzi moa, dɔléle. Ele dɔ wɔm, le fetu xɔm, gake egame tɔtɔ ɖe alɔme na o, dɔléle. Ok? Ewoe nya nu le miaƒe suku xɔme. Exɔ ɖaseɖigba le gãtɔwo, woxɔ ɖe dɔ ƒe va, ewoe nye gblɔetɔ le dɔa me, dɔléle. Mawu aɖɔ wo katã ɖo egbe. Nenye be ne ɖe mɔ. Yesu va ŋutsu ya gbɔ eye wòbie bena ɖe ne dzi bena yeƒe lãme naha ya. Babia ma leke woaɖo ŋuti ɖo? Alo awɔ? Alo? Alo awɔ be nyae? Gake ŋutsu ya gadze agbagba. Nenye be ɖewo va ye wobie be nu kae le wɔm? Ekema ate ŋu aƒo nu lɔbɔɔ. Alo? Nu ka dzi me ne le o? Anya be ate ŋu ƒo nu lɔbɔɔ. Adze gɔme tso ŋdi gaɖe kaka yi eƒe le ti ewolia ƒe fã. Vɔ ya ɖe amea game mele si o ta wogblɔna be babia ɖe emia. Wokɔna gblɔ be alo awɔ. Gake ŋutsu ya gadze agba ʋu ebe numa. Yɔ be ame aɖeke mele ye si be nenye be mawudɔla va blu tia la wòakɔm ada ɖe eme o. Ne nye ŋutɔ be kaka nye ŋutɔ be matso ma yia, ame bubu si eme ɖoɖo nam xoxo. Nɔvinye, menye o hã nenema ne wɔna eno.
nu yi me le dzi yim le nyuie le wòagbe me oa eye nakpɔ nu yi ta nu yi wòa ne wòafi le dzi yim nenema ne kpɔ ne le ame bubuwo gbɔ etɔ nye me dem suku enɔ nye wɔ leke enɔvi nye wɔ leke fo nye wɔ leke gasi nyamawo trɔ ɖe Yesu ŋuti le gaƒoƒo ya me awɔe nɔ to nye teƒe awɔe nɔ mebe dɔyɔyɔ ƒe ŋkeke eye nye sia mawudɔla ɖe blutia mawudɔla ɖe nye mawu subɔla ta mi katã ne mi te le mawu ƒe dɔ wɔm le amewo ƒe agbe mi katã mi nye subɔlawo ame aɖewo ɖe mawu ƒe nunanawo yiwo le wo me yiwo la de dzo wo me wola blu nunana be wòaɖe bia wogbe wonɔ anyi da ɖi ta nunana wɔ nu kɔ nunana hã nɔ anyi da ɖi blu nunana yi de dzo nunana yi le me wa Timoteo le Paulo gblɔ na Timoteo be de dzo mawu ƒe nunana mawu ƒe ame nunana yi le me wa de dzo eme bena wo hã nazu edɔ aɖe wɔla de dzo eme Timoteo ƒe agbalẽ evelia ta gbãtɔ kuku ya delia de dzo nunana me mawu metsɔ nana de me o be ɖe nakrɔ va na ye le dziƒo womehiã nana ɖeke le dziƒo anyigba dzi ko mi le nunana ŋuti dɔ wɔ ge le amen wɔ ɖeka kple mawu ƒe nunana si le eƒe dɔla la me ame sia ame yi tso le mawu nya gblɔm le mawu ƒe ŋkɔ me la eɖe mɔ na be wòaƒo nu to ye dzi meka le yi amea le o amea kɔ o amea le kpoe ɖo amea le trale o amea lolo akpa o amea nyrɔ akpa o amea nye ge le sosi o nyɔtɔ mi yɔnɛ o woya wɔ katsatsa kpakple mawu ƒe nunana si le eme ekema anyigome kpɔ la le nu si mawu dzi be awɔ le me o la anyigome kpɔ la le eme mawu le teƒe gaƒoƒo ya me meka nu ye nye wo dɔléle o enye dɔléle si woate ŋu kpɔ kpakple ŋku o womakpɔe kpakple ŋku o enye dɔléle si ŋu ame aɖe nya nu le o ame aɖe menya nu le ŋuti o si wònye be wò ya ne te nya nu le ŋuti koa gblɔe na mawu tso naƒo nu nɛ akpɔ wo dɔyɔ fifi la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ƒo nu nɛ aƒetɔwo ŋusẽ le teƒe ya be ya ada dɔgbe le ame siwo katã lɔ la ŋuti meka dɔ si ƒomevi lém wo le o le gaƒoƒo ya me nɔvinye ŋutsu kple nɔvinye nyɔnuwo le nu ƒom na o wole wo ɖokuiwo me ʋum na o aƒetɔ akpe na wo be ne do asi ɖa ne ka asi wo ne yɔ dɔ meda akpe na wo be ne tre wo nukunu nu le woƒe agbe me nu si ne wɔ egbe ya la maganye nu si agatrɔ va na wo akpɔ o xɔwo kafukafu xɔwo ŋuti kɔkɔe xɔwo dodo ɖe dzi le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me viwo ƒe nɔnɔme trɔ etrɔ woƒe ŋutinya etrɔ woƒe nɔnɔme wo ŋuti kɔkɔe dzego le woƒe agbe me ame siwo ƒo xlã woa wonye vavã ewɔewɔe etrɔ nye nɔnɔme etrɔ nye ŋutinya eɖe mɔto afi si Yehowa si me nyamamlea bebe etrɔ nye nɔnɔme Yesu yewe etrɔ nye ŋutinya eɖe mɔto
sine nyamamle e pe nyamamle na o egbe e enye bana mawu anu o de ojego abe ale ye na redo de ji o pa kekeli le anyigba Yesu va wa gbeme egbe e ya ta e po jesi na mo e enye bana wa po e bana ne kpɔdɔ yɔ o nɔnɔ me trɔ eye nu si me te wɔna tɔn o la ede asi ewɔwɔ me agbo si agbo si le tutu le ŋgɔ sa la ebu azɔ blimagbɔ mawo ke wo ɖokuiwo ɖo ɖe dzi elabena eɖemɔ na ŋutikɔkɔe fia la be ne wòavo le ye me ŋutikɔkɔe fia sia eye nye Kristo Yesu ewɔ eƒe nuwo katã ewɔ eƒe ɖoɖowo katã wodze go le wò agbe me eva eme na wò alea le Kristo Yesu Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me amen.